Sungbatak man lang. Oray tawan mat customeran. Anyo tati ba ka na? Hello? Kumusta kan, Shaina? Saan mo't lang ang magadistorbo? Saan mat? Awan mat customer min. Or-oray lang ti oras ti panagawid kon. Kasta ka di. Agananad kayo ti panagawid mo. Nadagla kong maditak at sukunin kan. Ala, mapuyatan kan. Sa nabale, damat kinatulag ko at taxi driver amang sukon kanyak. Kasta ka di. Saan na kami na makaturog? Iso pinadas ko tinag-text kan ka. Kaya imawag akon, hindi imbagamasan ka pa yan nagawid. Ay, kasta ka di. Anya nga min ti saan mo pakaturugan? Tingan ti rabi eh. Kasi ka ngamin tilinaon ti panunod ko, Shaina. Ay na, Apo Arkitek. Sino ako mamata pang panunutin nyo? May sa kayo professional. Idinto ta siya, kagtrabaho lang iti kapitakan ng ibagbagada. Ti balitok, uray inumlum mo iti kapitakan. Agrimat tulad ta, Shaina. Imbaga manday tayo din. Apay, may saka di balitok? Patsya ka na sinaw ka. Nga uray adda ka iti dayta lugar. Nga ibilang da kapitakan. Kat napalubusan nak. Kaya't ka nga aunan iti dayta kapitakan, Shaina. Adi ha? Sige, Shaina. Agyaman na kiti oras. Bye. Agyaman na. Napaot mat basit ti panagsarita mi. No saan na siguro nga adamang sukan kan kuha na taxi. Kat pinagawit idan ti boss na. Napapaot pa siguro ti panagsarita mi. Ikarigata ko na alahan ti turog ko. Ngamin doon bigat. Anya nga ti mapasama kiti panagkita mi kini Sheila. Saan? Uray anya ti aramidan ni mama. Di naktumaya si dagkan Sheila. Ada text ko kat. Message ni Shaina. Basag man. Thank you iti oras. Ada akon dito'y balay mi. Good night. Text backup to text na. Welcome and thanks to. Good night. Sweet dreams. Dayta. Isang konti text back ko. Nasabsapa mati isasangpot mo ita anak. Anya lati oras. Awan nga minin ti customer mi, tatang. Iso pinagawid na kami ni boss. Nasaya at Apa nakariing kayo pailaang. Adamat tulbag ko. amumat ka niya ako, nalaka ka maluklukag. Ala, ituloy yung matlang ti maturog, tatang. Saan kayo magpuypuyat? Adan idadyo. Kasapulan nyo tinaan-anay nga inana, nang rona iti pan naturog. Santon ngagpuy-puyat akastoy. Sa nabali magkiti. Matultulong ak manan. Uray tilang panginal daw mimot ti maitulong ko. Dakkel na maksay ti parikod na. Malakip ko da dyan nga arkitek. Sana may libak ka niya. Adda pa naggusto na iti anak ko. Ngam sigurado abak nang dayjay. Indinto ta nakurapay kami lang. Nupay inton makaturpos ti anak ko. San mo na may bagadi maikarakin ko na tati Adalton. Barang na makastrikto matlaan. Tinasay-saya at trabaho na.
manak. At adapin mandas ka, Sheila, iha. Ni tita mo. Hello, Johnny Ree. Hello? Hello. Mm. Anya? Mapantayo na itinakay parkingan tilugan tayo. Okay. Sige, intayon. Kapilitan nga agsubli tayo kay hotel. Dapat agad maleta tayo dyan. Mama. Ayun, Kuma, overnight tayo pa, tita. Nabambanuga. Anya? Kasanong ti trabaho? Johnny Ray, mabalin mo mat nga awagan ni isa gani. Mama, sana mabalin. Masapat appointment ko iti developer itong bigat. Iso ang masapol ang makaawid na yan. Mabalin yung matiagina na itilugan. Hello, tita. Hello, iha. Apaya kas Jenny Johnny Ree. Nadlaw ko akagura na. Ada ka din girlfriend na? Ngawan matamok, iha. Kat sikala ko man di agpaspasensya. Nabandog lang siguro iti panagmaneho na iti kalmaan. Saan, tita? Amok. Kalukluk sa unak. Apay, pinilit yung kadi akadwayo amang sukon kanyak? Wa, Nagarkilakla ko man iti naglugana ka nagawid, tita. ha, Anya ka titi, ada iti sabali a babae, ngawan kanya, tita? Amoyo, insulto ti aramiden ni Johnny Ree. bayam iha. Kasaritak to ni January. Sige, tita. Rumwarak, sarakak namin dagiti sigod agagayam ko. Bye, tita. Bye! Saan laang asiksik at tilalaki dito rabaw ti daga, Johnny Ree? Ngam, maisa karit kanya tayo si kalakit din ti saan ko ang maparukma. Grabe ka, Pards. Inisnab mo at talaga ti beauty na. Amok, Pards. Iso ti yarit ni Mama Kanyak. Agam ulitag. Saan ko atayap ni Sheila? Tanaaringanan ka dagiti kang ganayat mo gali. Anya? Ibagakin katipod no. At dan pangisaguta kiti nasuding ayat ko. Ni siya na. Wan? Nga oray, naggapo iti kapitakan. Ti balitok, oray ilumlum mo iti kapitakan. Agrimat tulak ta. Nabainanak ken ni Sheila. Kan nalaos ti sakit tinakam na. Sorry, Mama. Ngam sa anak nga artista ang nalaing nga agarte wano agpamarang. Apaya kasta ka. Ada ka diga po na, akasta ti ipagpakitam kan Sheila. Adda, Mama. Jack magustuhan ni Sheila. Period. Aniya? Kat pangasiyo. Isar nang iyo kumamat ng timangyarit kan kwa na kanyak. Johnny Ree. Sorry, Mama. Ngam supingan kayo iti dayta. Anya ka di ti awan kan Sheila iti may sa ababae asat sa pulam. Nula nga, uwan. May ibagayo anapintas. Ngam saan lang nga dayta ti pagrukudan tapno ayaten. Wen no magustuhan ti may sa ababae. Umuna, ti pitik ti puso. No adda mariknam nga ayat. Kastamet den ti kinasinaw na Mama. Ken maudi tinasaya at nga ugali na. Mangtad ka adagos iti resultana. Uwan, iti kabiitan a panawat. Nunaskan asurutom iti amin a papanan na. Aramidam,
Uray, kat dakal ti itid ko kan ka akatukad ti serbisyo. Sige. Bye. Maamuak tumadlaan no asino ti paglulukwam, January. Ket no asino man dayta, makauray kanyak iti saan anasayaan. Damok, kwarta laeng ti almananda. Anyat kinunang parts. Pumimpintas ni Shaina nga inaldaw. Awan, Pards. Wawa, sana all. Talaga nga in love ka kuana. Saan ko alibakan? Masigurado ka. Ayat ti marikriknak para kuana. Nasudi nga ayat. Gusto ka matkit di. Naiduman ni Shaina kadagiti kakadwana ditoy. Malaksid adi na kayat ti pairwar para iti extra service ti customer. Agad adal pa'y. Kayat nasawan, naiduma kadagiti kakadwana. Adaan arapaap. Kan pa-check anasinaw. Mhm. Kan ladawan ti may sa apudpud no a Filipina. Nakapanawan na January. Anang itulot kanyak. Ngam sana ko yung makaturo kindi no taparbangonan. Anya dito marikriknak. Italaang mo't ang makariknak iti kastoy iti may sa lalaki. Diyak ilibak. Nalagaan ti riknak ka ni January. Ngam amok. Sana ka may karikan ko na. Anya tiyam, lumay samot ka dagiti adu alalaki ang nababati pa nagkita da kada kami. Nagtrabaho iti club. Adu dagiti nababati pa nagkita da kada kami. Nga ultimo dayaw mi. Kat nababati pa nagkita da. Ti amuda, ilaklako mi ti dayaw mi. Ay, ati abok. Tukas dyan ni January. Ay, maturog ang manlaan. Naimbag launay ta, nakapasyar ka sila iha. Wan, tita. Awan ka din ni January? Talaga nga awan no kastoy alawas na, taday di opisina na. Kasta ka di? No awan pa panam, dito'y ka namang rabi. At atun na jay, no saan man ang ama pa nagbartag Akbartag? Numaminsan kami. No nagkapon ni jay universidad ang pagisurwan na. Dumagas na pa'y kinisagaan iti club. Club? Mangan mo't no. Adamo ti jati kursunadan ha, tita. Anya? Ay, day tati saan amabalin sila. Amangan no, agdab trabaho mo't iti club, ti pagmamauyungan na, tita. Katawa ak lakit din ni January. Nagpudnukan? Wen, saan ko nga mo no anya tirik nana? No sa bali lang, sigurado nga inaklon na kaadagos. Tilang na ko na kanyak. Saan ka no amay karita may salangin na babae? Idin to amay sa ka professional. Amok, asan mo't akas ti pagrukod ang parts? Wen, Pards, kan amok. May saan na sinaw ni Shaina. Saan akas kadagiti daduma? Adida pang panunutan ti dayaw da. Basta makakwartada. Ken ka po iti pan nakalipid. Wano pa nagkasapulan. Agpaiso day ta. Dagiti makuna akapit sa patalim. Gusto ka? Ado ti kasta. Kasanon ni Tita Carmela, Parts?
Mamuanan tulakit diti kinatao ni Shaina. No agayan ayat kayo. Awan bibiyang ko, no niya ti kunana. Saan ba't nga iso ti makidan na? Wah, dakkel ariri deta parts. Ken adapay ti kayat ng asawaan. Uray anya ti araaramidan ni mama. Pulos ajak tong palan, isa gani. Siya kan iha. Rabi ng awan pa ni January. Okay lang, tita. Hangam, adda ka di leban yung nga arak. Kaya't ko nga minti aginom, bayat nga urayot ni January. Anya? Kuha, ada. Please, tita. Imbes sa rumuwarak nga ginom itirwar. Tangay, saan ko matama uray ni January? Sige, sige. Mangirwarak iti arak no isut ko na. Sorry, tita. Ngam, maboring nga ngawan sang-sangwat nga arak. No kastoy nga daw urayat. Alawan, mawatan ka. Mabitlaan. Kananya ka diti kayat mo apulutan. No need, tita. Tinapatag. At da itang tangad ko. Sheila, injak ni nam madanon ka dito yung balay iti kasto nga oras tirabi. Itaya pa, January. Ngam, ngidisaan ka wa uray? Natiktekan, ha? Isa, nakidawak iti arak ka ni Tita Carmela. Danda ni maguduan ti botelya ti arak. Okay lang, kanyak. Can you join me, January, please? Nakainom kan. Kaya na serbesa ti ininom ka. Jakon kayat anayonan iti hard. Pabainan na ka di? Amok, adayo tirik na kanyak. Saan ko nga mo? Naanya tiga po na? Idinto ta, nagkaubingan ta, ken agayam tamat, sakbayan na pan kami di Amerika. Sheila. Oray ta sa nakmat ngag nanayon dito eh, January. Ag bakasyon naklakeng. Okay. Pagustuhan ka iti umunak kan maudi agon daway. Anya ti kunang? Umunak kan maudi? Anya ti kahit mo asawan, January. Kasta ka di kakaro ti guram kanyak. Tadi nakpay kayat makasango. No ada pa nakabalin na. Lipate mong tinakunak. Sige. Tumagayak. Pagustuhan ka tapno awan maibagbagan. Ada itultulog ni January, hostess? Sige. I-forward mo man kanyak tiladawan tinasao a babae. Ken kayat ko nga amon ti pagnanaudan na. Sige. Urayak. Bye. Day tuyen ti saan ko amay palubos. Nambara ko namang manugang iti may sa apagsinublatan ni ti lalaki. Makita yu ti aramid ti babae, akayat yu apara kanyak mama. Saan ko akayat ti bartek nga agbalin nga asawa? Kanya nga rod ti kayat mo? May sa hostess? Anya? Dayjay ka di apukpuk ako nada wenno kalapati anababati tayab na ti kayat mo? Mama. May sa babae apagsinublatan ti asino alalaki dita. Mama, anya ka di ti ibagbagayo? Amokon! Ada pagmamauyo nga mapukpok. Bilibak mat kada kayo. Talaga anangala kayo pa iti detective anang doktal iti dayta. Gaputa agata pak nga ada pagmamauyo nga mga trabaho iti club. Akanayo nyo apapanan ken isagkani. Okay.
Kat no bilang pudno, anya nga ro dita, mama. Isinam day jay no da nagkinaawatan nyo. Wenno saan mo nga ituloy ti agrayo ken kuana, no kayat mo tinasayaan. Pangpangtaan dakkas ta. Uwed! Tani sila ti yabog yu kanyak. Itapay laeng ibagbagakon. Saan ko akayat ti bartek a babae. Ket ti may sa hostess? Saan nga amin ngagtrab-trabaho ijay kat narugit akas iti panagkunayo. Tapno adda pagpampanunutan nyo. Daytoy ti makunag. Ti balitok. Uray ilumlum yu iti kapitakan. Balitok tulat ta. Aniya? Ngem ti may sa agambang. Uray kalupkupam. Gambang tulat ta. Talaga nga gatap nga da paglulukwam. Nagtrabaho iti club nga ayuyang tapards. Ngem saan ang nagbalo tirik na kisagani. Ang kasanon no, sarakan na ni Shaina. Kat pagsasawan na, wano niya pa dita. Dahil ti sandang aramidan. Takagurak idan nga uray isudat inak. Anya? Nasudit mariknak nga ayat para kini Shaina isagani. Kat uray pakatayak. Saan tong agmaumaw? Pards, Italaeng ang nagayatak. Dakas pa'y ti pagbanagan na. Saan ang mabalin? Kaya't ko ang makasalita ni Shaina, tata. Iso nga urayak lang na makariing. Ken syakmet kan ti mangitulod kan kuha na iti trabaho na. Sige nuday tati ko na barok. Saan ko nga libakan kada kayo, tata? Agayata kiti anak yo. Nga oray amom no anya ti kasasaat may tibiyag. Saan kami amay karikin ka? Ken maysa. Kayat mo ti may salangag trabaho iti bagbagada kapitakan. Iti balay dagiti kalapati arababati tayab na ako nata. Sa bali ti panirigak, tata. Ken napanagnagak. Asaan akasta ni Shaina? Na iduma ka dagiti kakadwana. Barok. Ket kayat ko ti makatulong kada kayo. Ken kuana. At ti kayat mo asawan. No manugot kayo. Ken kayat ni Shaina. Ikak iti sa bali at trabaho na. Anya? Alaag ka sekretarya iti opisina may kanisagani. Ha? Saan ngagdanag, tata? Ipakadak iti boss na. Total, nagayam kon ti akin ko ka iti club. Ay, kasaridam. Nusya, awan parikot. Kasaridam tiyanak ko. Tanuan niya ti kunana. Numanugot, umanugot akmatan. Gatgataong ka diti panagayat ko, babaan ti kas tawagas, Janery. Saan? Kayat ka lang nga tulungan, Shaina. Tay saan ka na mapuypuyatan? Nood na klasem, mabalin mo lat tatimapan. Kat subliam ti trabaho na malpas ti klasem. Kasta ka diti among apamuspusan, tapno ayatan ka. Tapno sa anak ton ang makapagsaan, taadon ton tinaitulong mo kanyak. Awan kasta panggap ko. Ay ayatan ka. Ket jak kayat amarigatan ka. Nupay nagdakkel ti panagraam kan bilib ko itararamidam. Manmano ti kasken ka. Amangan no si kalahan ti kasta. Uray ka sa narigat. Agtrabaho ka itirabi. Ken agadali tiyal daw. Kaya't ko lang nga mapadasan mo't kumanitatang ti agbiaga na ginawa. Naipalubos ti Diyos, makapagturpusak ko. Makastrikak tumuntan iti trabaho ang nalaglagan. Dahil ti dayawak launay ken ka. May pagpanakil na kalaunin ni Tata Mariano. Tanaaddaan iti kaskan ka nga anak. Amok, agbalin adakkel aparikot mo ti panagayat mo kanyak. Ta sigurado, sandak akayat dagiti nagandakken ka.
ken, kat katawaan na kanto, dagiti gagayam mo. Kapag ang mga asawa ka, iti nagapo, iti kapitakan. Awan bibiyang ko iti sawan ti sa bali. Kinamok. May saka a balitok, siya na. Balitok anas ken nga ipatag ken ibilang akapatgan agameng. Daking kadayta, anak ko. Napintas mo ti Jaya ni Janiri. Awan dagas na rupat kam, tawan mo dagas sa panggap na kunan. Kahit nakalanga tulungan. Ngam tata, Kaslay sumadlaan. Ag-self-supporting ka matlaan. Sa bali lang ti trabaho mo. Saan ang iti club? ngam saan to nga ta, umdas day ta nga isingir na kanyak. Ano din ang tinulungan? Sana kang nakapanaw iti day dyan lugar. Makita kat na saya at tao ni Janiri. Ngam kasanong ti inan. Dagiti kakabagyan na. Ay, awan kanugayam ti amana. Dita ang makita mo no mapanagnagam. No kasanot panagayat nakin ka. No kabailan na ka nga ilaban, wino saan. Kan saan lang aday ta timbaga na kanyak. Anyapay. Umakar tayo kano iti pag naadal. Andiya. Si kagayam ti pagmamauyungan ti anak ko. Anak yo, Ni Architect Janry Montesa. kasta gayam. Makapakatawa mo ni Johnny Ri. Di na kaya? Ngam, kayat namot gayam ti may salaeng anagga po iti kapitakan. Sana kun ngagpalpali ka mo. At to'y ti permado at cheque. Ikabil mo ti gatat, akayat mo nga uray man. Katukad ti adayong iti anak ko. Saan alako ti ayat ko, madam? Puno anak urapay kami. Ngam sana kasta kababati kinet tao mi. Sumrek ka na ti kwartong siya na. Siyak ti mangsango ka na ito ay amata pobre. Kunam no at sino kayo? Pumanaw kayon. Bayat ang nasimbang pay lang ti panunod ko. Pumanaw kayon. Gapo iti day diyang inaramid yung mama. Pumahanawag dito yung balay. Ani, Katap na awan may bagbagayo. Uray awan tawidag. Saan anasakit ti bakrang ko. anya? Kay kayat ko pa'y amapukaw amin at tawidag. Ngem ti mapukaw ko ti babae nga inayat ko. Anang isagutak iti nasudi nga ayat. Siyak pa'y kit din tinakaigapan ti panagapayo. Saan mo pagdanagan dahi ta? Kasin karek. Awan makadiktar kanyag. May ipapan iti panagayat ko gan ka. Tasikat ti agbalin akatin na kunay ko tong palbihag. Nagsinawan ti panagayat mo. No adaman makayadayo kanyak ken ka. Nila ang patay siya na. Ha? Iso apang naasim. Di nakadaywan siya na hani. Sikat ti amin ko. Aklonak. Agayatak matkan ka. Ngam ni mamam ti pampanunotak. Saan to anan anay ti ragsak ko. Tadasan anasaya at arik nana kanya. Saan mo apanunutan dahi ta? Igaad mo kat giti agadal. Saan ka matin nagsubli iti club? Agtrabaho kan iti opisina mi. Siyak ti makaamukan ka, Shaina. Dayto hindi kasaya atan nga aramid tita. Kung naklakit din na makapagin na sidag kami ka ni Johnny Ri. Ngam saan magkayam? Pasensya ka lakuman iha. Natanggan ni Johnny Ri. Nainsulto aklaw na itinaramid na. Iha. Kat tinasakit. May sapay a babae, manipod kapitakan tigapuna.
Pinadas ko nga akalanday niya babae. Awan na aramitak. Kat dayjay mo ta babae? Naging tatalos pa'y laan. Wan, di na inawat ti dakkal agatak nga injayag kenkwana. Tapno adaywan na laeng ni January. Gaputa mo na. Adak-dakal ti pakairanudan na. No makiasawa ken January. Nasakit tinakan ni Sheila. Kat inkadeng na ti agsublin ti Amerika. Nasaya at mat, mama. Isupay ariribo kiti biyag ko. Imbagak lang arudan kada kayo, edi. Ajak magustuhan ni Sheila. Kat dayjay anagga po iti kapitakan ti pagmamauyunga. Sa dino tinangilang mga amkan ko ana. Taawanin ijay club nga ayan na. Mama, nagsardangan nga agtrabaho, ijay. Tanagturpusan iti panagadal na. Aniya? Nagadal? Di nakman pagkatawaan, January. Dahil tangamin ti dakis na kada kayo. Taos gaan wanukad nga nyo ti may sa tao. Babaan iti status ti biyag na. Talaga nga isakit mo dayjay, babae akayat na lang ti bumaknang babaan iti panakiasawa na ka. Kwartayo lang ti ipagpampanakilyo. Ngem adda ka di maitugot yun nga uray ko sino matay kayo. Aniya? Awan kas kasayaatan pay laeng. No saan at inadalos akararwa. Napanak na kamon ti kinasinaw ti kinatao ni Shaina. Ken napakumbabala unay. Wan pards, uray kas di editi narami da mamakan Sheila kan kuana. Saan na at tinutupan ida? Naimbag tanaya dayom ida ken tatang Mariano. Ken tita Carmel. Ken naduktalak ti detective at tinangdanan ni mama. Tapno pali iwan nak. Naimbag tanagsardeng deji a tao. Wan nga rod, mabutong matlagayam ti loko. Idi imbagak ano di naksardengan. Manangdanak matiti hard killer amang patay kan kuan. Bilibak nga rod ken ka. Tanay bagam ti kasjay. Ngam, kinapudno na pads. Jack maaramid day jay. Kablawan ka, Shaina, honey. Ha? Agyamanak? Congratulations, Shaina. Thank you. Siya'y na anak. Agyaman na kiti Diyos. Nakaturpos ka matlangan. Uwan tatang. Kaya nagtalinaad ka iti kumpanya mi kinisagani. Ket among kadi. Plano mi apadakkelan ti negosyo mi. Ti construction company. Kasta ka di? Ket sikat ti agbalin na secretary cashier. Anya, sekretary. Iso ti agbalin a manager. Anya? Ay sus. Ang mga numasobradyo mo tagtalaking kwa na. Nanaimbag no kabalan na babarok. Kabalan na, Tata Mariano. Nagdakkal ti na itulong na iti opisina mi. Pudno day ta, Tata Mariano. Agyaman na kiti kinaimbagyo. Ngagayam. Malaksit kayong panaw mo iti dadya alugar January. Naituloy na ti panagadal. Kat saan na narigatan, kapit ti panagtrabaho na kada kayo. Oh, so, anya ti sumaruno ita, Pards? Yam amam ka din ni Shaina ken tita Carmela? Uwan. Ket awanan makunana pa eh. Itata nakaadalan ni Shaina. Gam kasanon no saan ang maaklon ni mamam ni Shaina. Nga iso ti ikasar mo, January. Didak malapdan, tata. Biyag ko da ito eh. Agyaman na. Dada ka, iho. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko tibyak ko iti na marswa. Mama, iniyawag kanyak ni Yaya Inday ngagsaksakit kayo. Ket saan nyo pa'y akayat ti mapanit ti ospital? Amo, nadagsan tinagpasulakan ka, anak ko. Lipatin yung day, mama.
Ipan kayo kat dito ospital tapno maagasan kayo. Saan nanaskan? Kaya't kunti aginan ha. Apay. Saan nyo ka dinakayat nga imatangan ti panagkasal ko? Gapo ka dito may sila nga nakurapay. Kaya nababa-ababa iti asawaak. Kas iti pag-amoyo. January. Mama, nagturposin ni Shina iti panagadal na. Nagturpos. Babaan iti bukod na panangisakad. Nga uray kay papanan ti ado arigat a pinasar na. Tagtrab-trabaho bayat ti panagadal na. Nasinaw ni Shina, Mama. Naiduma kadagiti pada ng agtrab-trabaho di iti club. Pinanat nga kan na. Asaan nga amin nga agtrab-trabaho iti dadya club. Ket narugit. Alawan. Awanan ti makunagpay. Saan kun alapdan ti pagragsakam iyo? Pakawanan na kuma. Pakawanan dakmat no. Nagsukirak kada kayo, Mama. Inlaban ko lang ti karbangak amang pili. Iti inmak pangisagutan iti nasuti nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.